Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Tuirial bial by election in thlan hun chu a hnai ta hle a voin hi khuang choi thlani somhni pasari na ni in tunkar toplam hian vote thlak ani to mai dona heti la hian in thlan tura in hne to ka in hriat wangin tuikuk vote it na omni in central YM lam chuan thu chuan siam central YM president Puvanel Ruata chuan Tuirial biala MLA by election nei tura political party ten in hne to riawa hriat na an nei wangin brute vote it na a oma alan thua soi central YM in October ni somni panga thotan ni zana wana pa hola halpua halmoi silai lemle amu kap chuak thei khap chungchang in zirtirna an buat saya central YM president chuan election commission of India ECI po angoi reng lain party then khatin Tripura a tuikuk te hruai mai du na an nei wangin thut khom han mo kan nei ani an ti lo ngei kan be sei ati Vanel Ruata chuan by election boruwa ka tran thu soin in hne tok rewarin na an neya tlin point tling trok tlak po at la trok arin na ril ru an nei hlom chu chuan tuikuk vote it na nei tir ni in kan hria kong che tak nuaya an ke matanga vote ron thlak chu an hu phurin arin om ati a bru te chu an du thuwa an lo kala vote an thlak ero an soi sel lo thuwa soi central YM president chuan Tuirial biala hortakile Zaudin khua a Tripura ummek bru zaruk somruk pathumin vote an nei thu soin keini chuan kan du lo ber chu antana vote thlak na hun siam le vote thlak tura hruayani an mani sen chawa local anga in soi mai te kan hlawa atrul chuan hor to ki le Zaudin khua kan tlan thla ang tlan thla kher po angai lo mai thei ati bru te chu kum sang khat jakwa sum ko pasaria an mani du thu nge ya Tripura a an chuk thu soin Puvanel Ruata chuan voi tam tak hruai kir program sarkar lai pui kai hruaina hnuaya siamani a chung kotlem te bak an lo le du lova central sarkar hoi hotin MOU zi ani a hun tiam chungin an lo le du chuang lo adu chu Mizoram le ta adu Tripura het turin January ni som paruk sang ni somnia MOU zi ani ati central YM president chuan Tripura a bru Mizoram vote nei ron le du lo te chu electoral roll atanga pai turin malak reng ani thu soin central YM malak na in deletion form sing chuang sign ani po in payani chuang lo achan chu Ministry of Home Affairs MHA in displaced person status apek na ala hli lo wangani ati a MHA po na sa taka anor reng thuwa soi YM baka Mizoram sarkar po in bru te chu electoral roll atanga payan ni theina atan anor reng thu soin Puvanel Ruata chuan MHA chet mon wangin a fel theilo kum sang ni somni pathum MLA in thlana chuan boina to lo ngei kan be sei Ministry of Home Affairs le Election Commission of India lamin ma an la don ni in kan hria a chuti rualin na takat thlen ma lo chuan lom veu na chi po ani lo ati India le Pakistan in kar boina kan hria an indan phata tengin Jammu and Kashmir chu anin chu ngalani Jammu and Kashmir hi India opchin le Pakistan opchin tu na hian om hranga kumsom ruk chuang boina chuan thla azar ta ani Pakistan hian helpol mangin ramria ron kanin India mi telaka na sa taga poi khoi turin ma ala thina mani lok pokhan Indian Army pakwala in nunna an chanani chu tenga boruak sang taka ommek lai chuan rampani te chu cricket inel na sang T20 match anin ela India chaklo hlo mai heti la hian T20 World Cup an khel chu Jammu and Kashmir a po lo en venia Indian chaklo lai Pakistan an chaklai loma lo out te chu thu boi siam sakani Jammu and Kashmir police te chuan pathian nia T20 World Cup khela India laka Pakistan chakan loma wangin Medical College pani azir lai warden le midang te chu Unlawful Activities Prevention Act UAPA thu boyan siam sak police te soidanin Shaura a Sher e Kashmir Institute of Medical Sciences SKIMS le Karan Nagara Government Medical College GMC azir lai te chuan Pakistan in India wicket soma an hne hnuwa halpo te halin an lama India au elna hlate an chamani
SKIMS a medical student le hostel staff te hi Unlawful Activities Prevention Act UAPA section som pathum hnuaya thu boi siam sakni in thiamlo an chan chuan kumnga kumsari thleng an tang thei don ani hei baka hian Indian Penal Code mipui ti thlabar zonga thu thar thedar section 505 hnuaya thu boi siam sakan ni boka kumthum thlenglung in tang tura hrem theian ni bok GMC Azirlai le staff te po Pakistan in India laka hnena an chana wanga an lom le an lama wangin heng dan hnuaya bok hian thu boi siam sakan ni ve bok heti lai hian video masalama kan lo tar lan tong khan Sudan ram chu an buai meka sipaiten sarkar paithla in thu neina an keng ko meka ni Sudan sipaiten thotan niya sarkar thu neina an chu sak du lo na lan tira norhoi hotte chu sipaiten en in nor buain mi pasari an thito midang za somli velin hliam an tuar bok ni in Health Ministry official chuan a soi sarkar thu neina hne chuna a an ho tu General Abdel Fattah al-Burhan chuan kumhni liamta a Umar al-Bashir banani hnuwa sipai le civil mi ten thodun na sarkar din Sovereign Council chu a thiat ngalani Burhan hian rampuma state of emergency puang hala kumsang ni somni pathuma ram in thlan pui nei atiam thule mi pui te thlan klin sarkar chunga thu nei na hlana tum thua puang kan ramin kan paltlang mek thil hi thil hlo thon om tak thalai te be se na le ma thlir nei te ti che thayani ti in sarkar thu nei na an hne chu chana soi heti lai hian sipai tan an paithak Prime Minister Abdullah Hamdok thlop tu Information Minister chuan Ramdan puyan man meka Prime Minister Chow chu state of emergency puang thayani thu soin sipai te thil ti chu dan bo chet na ani ati Hamdok chu danina pum an ram hruai tu ala ni reng ani ti in Facebook page kaltlangin atar lang Prime Minister Hamdok hian sipai te hne na thu nei na hlan sipai te hne na thu nei na hlan chong tura an ti na chu a thlop du lo wangin sipai te hian manin an hreng meka an hren na hmun hi soilan ani lo UN Security Council chuan ni min khan Sudan chungchang hi an ngai tu ngalani White House thu puang tu Karine Jean-Pierre chuan sipai te malak dan hi kan hnola Prime Minister le an chen na ina an hren mek midang te chu ngal turin kan nge na ni ati sarkar ding lai an paithla gu lo wangin thalai te chuan kong dangin sipai te nen po an in nor boi hle a eptu tang rol polian ber Force of Freedom and Change chuan sipai ro rel na paithlak na turin mi pui te chu tharum tho na thlen lo zonga nor hoi hot turin an cha sipai te hian Sovereign Council sarkara civil member le sarkar mi poimo then khatte po an mana an man zinga hian State TV News Director le an chung te po an tel US State Department chuan Washington in Hamdoka chungchang le dinhmun engma puanjar an nei lo tia soya Sudan tren puina tura US dollar makta duai jasari an ruam man po an ti top ri an soibok khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule